sa alamisaan dito'y kusina, Luisa, anak kao. Wen tapno ada pagyanan ti ref tayo nanang. Ay, nawaw. No kasta, gimatang ka iti ref, anak kao. Wen tapno adamot usaron tayo dito'y balay. No kasta nga raw, mabalinan agumatang ti ado a frozen foods. Wen nanang, gumatangak to iti karne. Tilapia kanda dumapay. Tapno saanan nga inaldaw agumatgatang tayo iti tersena. Ay, nagsaya atin no kasta, Luisa, anak kao. Washing machine tumet ti sumarunong ayornungak nanang. Iti kasta, saan kayon amarigatan nga aglaba? Kunakon kat, sikat ti masalaw ko iti dalan, Mari Luisa. Ado matimot mo. Wen tanapanak na kitsinda, Maricora. Ay, nawaw. Kaslak karne kan tilapia taginulpim amaray. Wen tadamat eref may. Nukas na. Gimatang kagaya man. Wen, kapilitan tapno saanan nga inaldaw agumatgatang kami iti tersena. Ken tapno saan min aparikot no adda ti mabati amakan. Eref milangan tapno sana madadaal. Maray. Mabalin ka di ang makita ti baro aref mo. Wana mare. Awan parikot iti dayta. Amangan no ma-inspire kamet nga agurnong no makitam ti ref ko, mare. Ay, nawaw. Dakkel mat gayam ti ref mo, Mari Luisa. Saan mat, mare? Saktulaan. Ay, no. Ay, Maricora, di mo unay aprosan ata ang mga numagasgasan. Ay, pasensya kan amaray. Ita lang amin ang nakakita ak iti kastoy aref. Ay, no. Ay, sus. Adayo adak-dakkel tirep mo. Ngam tirep iti tersina ni Nana Ising. Ay, saan aref ti aday ti tersena ni Nana Ising, mare? Freezer da jay. Ay, namaray. Isumot lang Ne, nagadong mo ti ginatang mga frozen foods, Kura, bakit? Ada hotdog, ham, longganisa, kanda dumapay. Una, tapno makatipid ta, lakay. Ang awamot ref ta bakit? Amangan no madadaal na kita. Adda baro aref ni Mari Luisa, lakay. Ay nawaw, di mo ibaga nga iparef mo dagita iti kumarem? Apay kumasaan. Dakkel mo tiref na. Nakitak idikalman. Ay, bakit? Apay di ka mabain ka ni kumarem? Anya ko matipagbainak ngay. Nakababain mat, nutunggal agluto ka iti sidaam, ket mapan ka iti ayanda. Pudno makatipid ka, ay sos, nakababain mat ano kas jay. Alaman nga rod, gumatang ka man nga rod iti ref. Ay naawan pa nga rod budget para iti dayta, bakit? Makitam day ta. Nagado nga ibagbagam. Kat di mo mat nga rod kabailan ti gumatang. Agtugaw kayo, tamangal daw tayo, nanang. Nay, anya nga itinlutom apangaldawan ka, Luisa, anak ka. Sinigang ababoy, nanang. Ay, nawaw. Nagimasan. Wana, tapno adamot pamigsayaw. Amukat nga iso ti paborito yo, nanang. Agyaman aklaunay, Luisa, anak ka. Awan rumbang apagyamanam, nanang. Mari, Luisa! Maray! Ne, nimat Maricora ti agpukpukaw itirwar. Anya nga tati umay na ibaga? Mapan mo kitaan, anak ka. Adamot tinakaikubag nga awit na. Lako na siguro. Maray! Yahaw, Mari Luisa! Mabit lang, Mare! Umaya kon! Ne, anya nga'y dagita? Lakaw, Maricora? Ay, saan alako dagito, Mari Luisa? No saan alakaw, anya nga'y nga rod? Abas tumikin nila kay ko, Mari. Umay ko kumaiparep kan ka. Ha? Kwa, awan pa'y ngamin ref mi, Maray. Ay nawaw, sapay nagadaw. Sana bali tanagdakkel mo ti ref mo, Maray. Ay nawaw, Mala, awate mo, Maray. Tas ikapay laang ti makaam mo amang ref. Umayak tulatan mga lano kwa. Nagadun a frozen foods, Luisa, anak ka. eref ko kanupay ko na ni Maricora, nanang. Umanay ka di day ta iti ref tayaw, anak ka. Ay,
Paanayo kun nanang. Ay sus, nakita na laang ti baro arif mo. Umay agparepan. Bayan nyo latan, nanang. Eref tayo latan, tapno awan ti maibaga na. Tapno di na ibaga nga imot da tao. Wan matkit di anak ko. Hala, umuna kayo na mga, numabisin kayo, nanang. Eref ko pa'y nga umuna to'y abastuda. Mala, agawa am kitday, taaggidan ta ang mga nanak ko. Nay, anya ngay mananti pang rabyan ta, kura ba kay? Ay, karne manan alakay. Di mo ibaga mapan ka iti ayan ni kumareng. Ay nawaw, sana bali ata si daglaang mat. Saan ka di nangala ka iti hatdog iti agsapa? Mga no... Amangan noan niya. Mga no makapungtot ti kumareng. No kanayon ka mapan iti ayanda. Apay ko ma, kat abastuta magtimapan ko alaan. Una, Sana bali, tasak matigim matang. Ah, In paref talaang matkadakwada. Anya ti masapol mo ay Maricura. Itay kape atuktok. Di kamot ngamin sumungsungbat maray. Itay pa nga urayak arumwar ka. Wan ata night shift ti duty ita, iso nga aldaw mo ti pan naturog ko. Anya ti masapol mo ay Mare. Kisayak man iti may sakilo ti in paref ko akar ni ti baboy maray. Manan, Amo nga dapay tinabatay. day talagang ka di ti alaang Mare. Awanan na yun na. Tanay, ang mga no agsublikan tumanan inton madamdama. Ayun maray, day tapay laan. Anya ti aramidem dito'y salas, Luis, sa anak ko. Kunak man no nakaturog kan. Awanan nanang, saan ako na makaturog? Ay nawaw, apa yan? Kasanumat nga nanang, in may manan ni Maricura itay. Anya, In may manan nangala iti karne. kano imay iti agsapa? Day tangarot kat nanang. Dila agbain mat no kasta. Bayan yun nanang. Sana balit ako marikmat. Ngun gayam, ada hulugan a washing machine a ginatang ko. Umay da i-deliver madamdama. Isu ano saan kayo abisi, dalusan nyo kuman ti pagyanan na nanang. Ay wunanak ko. Dalo sakto inton madamdama. Ay nawaw, kumpletum samot ti appliances, dito'y balay. Wen, tapno saan kay amarigata nanang. Apay nga itakalangay, Ador. ay, adayin pa i-deliver ti bus mi a washing machine iti ayanda Mari Luisa, bakit? Ha? No kasta? Adamot din washing machine da? Well, hulugan ka numat. Ay nawaw, mapanak tuman nga rod iti ayan da inton Sabado. Na, anya ti aramida mi jay? Ay katanya kumapay ngay lakay, mapanak makilabaang. Ay, unay kan. Mahilig ka makiusar iti appliances ti kumareng. Kasano? Kat di ka mat gumatang iti appliances ta? Amom nga adda pa'y lababayadak nga utang ta. Ay na, no kasta nga rod, di na kon pakibyangan, tapno saanan amasapol agumatang ta. Santan nga gastos, makiusar talaangan iti kumaray. Anya? Adda ni kumarim di tarwaran ako. Anya kano ti umay na ibaga nanang. Jak ambo si kakano mo ti kayat na akasarita. No sa anak nga agbidawd, murang ginakasako a binagkat na itay. Anya? Murang kunam nanang? Iti anya kumaaga po ngay umay na ti murang na dito'y balay? Ay, jak ambo Ay, busy ak nanang. Ado ti report anaskan nga aramidak. Da kayo pa'y lang ti makisarita kinkwana. si kakano ti kayat na akasarita anak ko. Tanalaka kakano akasarsarita. Ay nawaw. Maray, umayak man makilaba. Ha? Tikunak, umayak makilaba, Maray. Apay, di ka di makalaba iti balayo, Maray? Nagadong amin da ito'y Maray. Bumakit matanda tao. Iso ako mapsot tamatan, Nagalgal. Anya ti kahit mo asawan, Maricura? Makiusarak po may ti washing machine mo, Maray. Anya? Alan, Maray. Adda ka no kat baro a washing machine mo. Ay, kuha.
Ala, umunag ka nga rod, Mare. Ay na, agyaw man ako na Mari Luisa. Sige, isuro naktumat laang ano kasanong tanay jak amaw. Ang mga numakadadaha ilaktay. Kunak man naglaba ka bakit? Nalpasan Ay nawaw, nalpasay. Hanggang apay tawan makita ka na isang lapay tirwar. At dapay laang iti ayan da Mari Luisa. Anya? Ijayak ngamin ang naglaba. Iso nga ijayak matan ang nagsalabay. Mapankunto alaon inton malang. Ay unay kan. Di ka lagbain. Ay sos, mangrugi ka man ako nakon ador. Kasanaw, numauman ni Mari Luisa. Saan mo't siguro? Kita ma. Ambangan no day. Insyakan, Mare Kurang, saan na mabalin? Na, apay ngay? Saan nga extension ti kusina yo, ti kusina may Mare? Saan aga po, ta pinalubusan ka ang makiusar, iti ref, kan washing machine, kat kanayo na matan, Mare. Ay nawaw. Pasensya kan, Mare. Oh, imot ka maray. Mala, mudto nga ro din tinabati nga inparef ko kan ka. Nakababain mat unay kan ka maray. Saan nga iti kasta, Mare? Ay na, itad mong tinabati iti abas tumay. Tapno sa anak ko nga umay dito balayaw. No makapagsao ka man, kasla saan ahulugan dagita appliances mo maray. Nay, hindi ka lang pinalubusan ang makiusar ka dagiti appliances ko, agsaukan iti kasta, Mare. Apay ko ma, katpudno may. Imot ka maray. Ay, una yan day ta Mare Kura. Imbis ang makisarita iti nasaya at kanyak, saan ta siyak pa'y tibugkawan na? Ay na anak ko, talaga nga adda dagiti kakasta a klase ti tao. Ay, di nan samot ammo anangina ti mabayadan ita apanawan. Manmanula ang ti libre. Di na siguro maawatan. Kasanumat nga minanang, nairwam ang makius-usar kanyak. Ala, pasensya am latan anak ko. Addan tulat ta siguro pa nagbaliw na. Ay, anyangay nga rod nanang. As usual, siyak manan ati agad jas para kenkwana. Naglastog ngagsasao day ta Mari Luisa. Ti kuna na siguro, ket Jack amaw, akaduan ka dagiti appliances na ket hulugan. Ne. Ay nawaw. Tasi ka pa, iti agsaw iti dakas. Sana bali atapod numay. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Bakit? Laglagi pa anak usar kamot kadag iti appliances na. Kaya na siguro na. Taka na yun ang matanti mapan iti anda. Oho, ti kunam kit day, imot day jay Mari Luisa. Imot at talaga. Di pa'y lakat maperdi ti washing machine kan ref da. Ay gusto mo to na. Agtal na kanta nakababayin kadag iti lumabas aka aruba. No siyak ti sika. Dumawat ka langan ti pambakawan ni Marem. Kan aggagat kamot Tapno makagatang kamot iti appliances dito balay. Iti kasta, saanan ang masapol ang makiusar ka iti appliances ti sa bali a tao. Awan ti
ikarga ka iti prosperity bowl karmay na nakaw. Ay nawaw, wan ananang pampaswerte dayta. Siya pa'y adaw ti inkargam akwarta nakaw. Kastamot at talaga ti prosperity bowl ama ko nananang. Kasano nga ay no paginteresan ti sa bali at tao, kat umay datakawan. Ay nawaw, saan ama pasamak dayta nanang, ngamin adda akmat amang bantay. Sige, aglisi kayo man kitdi, tapitsure man ti prosperity bowl tayo. Una, tapno addamat ti ipost ko iti Facebook nanang. Anya, masapol pa'y aya nga imay dame. Wan ananang, tapno makita dagiti FB friends ko, ti prosperity bowl tayo. Sayang ba't ti bannog ko, anang aramid no kwa. Nakita timpos mo idikal man, manang Carmen. Lawlawagam ano anya a post ko, taado mati impose ko iti Facebook account ko iti kalman, bakla. Tayo nga'y prosperity ball yun, ha? Nakita kat, ay no, ado ti sagsasangaribon na. Ay nawaw, kas na talaga bakla. Da kayo nga'y, ada ka di mat prosperity bolyo. Awang kwartami. Saan ba't amabalin a papel ti maikarga? Ay katrugyam nga minun ati agurnong, trabaho ka at trabaho, ngam awan mat ti pakakitaan. Adamot gayam kwarta ni Mari Carmen. Kasano anamo ang nga da kwarta na, Gloria, bakit? Nakitak ti post na iti Facebook iti kalman lakay. Anyat inpos na ya? Prosperity bowl da Ado ti sagsasangaribo si ka. Ay nawaw. Ti kunana kanyak idinapanak nagsingir ka awang kwarta na. Tada na patag anang usaran na. Day tangarod kat. Awan ko na ngam adumat tinakitak asag sa sangaribo. Ay, agul-ulbod day di ako marima. Mapanak to man ijayan da inton malam. Wan, pada sa masingirin. Ipakaawat mo kan kuana, akasapulan tayo mati kwarta. Hello, sa dino ti papa na, manang Gloria? Mapanak itayan ni kasinsin mo, ni Carmen. Anya, hindi masapol mo iti kasinsin ko, ha? Mapangkusingiran iti utang na kanyak. Naglukon da dya kasinsin mo? Kuna nang awan kwarta na. Ngam addamat inpus na a prosperity bowl anapunno iti kwarta. No kasta, saan pa nakabayad ni manang Carmen iti utang na, manang Gloria? Saan ata agpatangkan mat? Tunggal singirak, ibaga nang awan kwarta na. Ay, mabaruan man ang ti kalendaryo ngam di pa'y nakabayad ti utang na ka. Ay, ingkayon iti ayanda manang. Ado ka tinakitak a kwarta na iti prosperity ball na iti balayda. Anya ti masapol mo, Mari Gloria? Inmayak ta umay kusingiran ti bayad ti utang mo, Mari Carmen. Anya, kat no imbagak mat iti asawam nga awan pa'y ti kwartak, Mare. Awan pa'y ti maitid ko. Anya? No adda kwartak, di nagbayad ako man. Saan asyak ti kasta-kasta ang Mari Carmen? Nakitak ti inpus mo a prosperity bowl. Nagadumat gayam ti kwartam. Ay nawaw, di mo ibaga nga uray ti prosperity ball ko, kat paginteresa, Mari Gloria. Ay na Mari Carmen, masukatan man ti kalendaryo ngam di mo pa'y mo't binayadan ti utang mo. Makauray ka kadimot, Mari Gloria. Agbayad akto kunak lang arudan. Kat kaano ay nga rod? Ay na Carmen, uray manupay a prosperity bowl ti i-display no di mo matamo ti agbayad ito utang mo, di kanto umasenso, Mare. Ay nawaw, di kay mat makauawat nanang. Saan ka di nga imbagak kada kayaw, anapatag da ito a prosperity bowl, tapno agswerte tayo mat. Amaw manakaw. Hustaw, tinaibaga ti kumarim itay. Uray mano a prosperity bowl ti i-display dita. No di mo ammo ti agbayad iti utang mau. Talaga di ka umasinsaw. At damot dagiti umasinsaw, ngum apagbiit laang. Mangrugi kayo man ako nanang. Sana dakas ti umutang anak ko. Ngam, amom kumamot at agbayad. Katwan mat nanang, makauray dalaang tawan pa'y ngarod kwartak ita.
Maan ano nga main no ibayad mo laangan kada kwada ti kwarta nga inkargam iti prosperity bawlanak ka. Ay, sana mabalin nanang. Ay, agpatangken ka man ako na akong Carmen anak ko. Ay na, talaga mabuisitak iti day Mari Carmen Rodrigo. Apayan niya't imbaga naman ay. Awan ka no ti kwartana. Kun di tay ka no pag-interesan ti prosperity bowl na. Ay nawaw. Talagang agpatangken day siya kumari ma. Di namat amo ti makarik na. Huh? Apay nga mina pinautangan pa ilaang. Wen ata agro nga abmet, idi maimutang. Kasapulan na kanu ti kwarta. Itatada tayo mati agkasapulan. Agpatangkan kit din, ay nawaw. Ay, oray mano a prosperity bol ti disiplina no di namit amo ti agbayad iti utang na. Aw, awandat ammo kaun. Kastamot lang tinaybagakyan ko na lakay. Awan lat tamat. Oy, bakla. Itay pa'y aming mingmingam ti prosperity ball me. Di mo ibaga pag interesang matan. Ay nawaw. Grabe kamit nga agsasaong. Sapay sagsa sa nga ributing kargak. Anyat pa kung kunam kanya kaya. Agtatakaw. Anya nga itamok. Nang runa pa'y katawan ti prosperity ball yo. Ha? Di mo padpadasan at akawan day ta, Jake. At the CCTV me. Ay nawaw, sana kagtatakawan niya. Sa may sa, uray awan ti prosperity ball mi iji balay. Agbaro atawan kami met nga awan utang mi. Uray marigrigat kami, tinapateg, awan dakil nga utang mi. Anya? Siyak ka di ti paspasagidam bakla. Adakan ka ano napasagidan ka, manang Carmen? Pumanaw ka man dito si ka, Jake. Payakas dyan ti kasinsin ko, Auntie Dolores. Nagsakit ti panagsasauna. Agasem man, takas dyan kiti ti imbaga na itay. Ming-ming-mingak lang, mati prosperity bolyo. Saan ko mat atakawan? Ay, nawaw. Kasta talaga ti kasinsin mo, Jake. Idi siyak tinagsaon, kat napasagidan. Ay na, agungot ki din. Kasano, kat di namot kayat ti makorektar. Ipilit na ahusto, tar aramidan na. Ay, kasta ti madlaw ko iti kasinsin ko, Auntie. Ay, wanggayan. Imay ka din nagsinger ni Manang Gloria dito ay. Nasalaw ko ngamin iti dalan, idi na minsan nga aldaw. Wan, imay, gambawan mo't inted ni manang mo Carmen. Ha? Apay ngay? Ay, katanya ngay, agpatangkan man na. Nalpasan ti baro atawan. Ay nga ngay ti planom, Carmen anak ka. Umakarak iti pagtrabahwak nga na. Nay, apay ngay. Kasanumat ngamin, makapasuron dagiti katrabahwak anak kautangak. Inaldaw dalaangan ngagsingsingir. Ay, nawaw. Bayadam ngamin tapno saan nga isupay pampanunutam. Pangalaak nga rod iti pagbayad ko ngay nanang. Ay, nawaw. Utang mo day ta, anak ko. Rumbang laang nagbayad ka. Ay na, makitan to, nanang. Kurang matisweldok ngay bayad ko. Ano sanda pa'y laang ati aguray? Anya? Ay, una yan abiyag. Ay, apayang karmay na nakaw. Ay, sa anak anaalay ti trabaho ngay naplayak nanang. Anya? Adamat prosperity ball tayo idi New Year. Ngamapay ngay, di mat agswerte da tao. Ay, nawaw. Daytan, ti bagbagan ni kumarim Carmen anak ko. Uuray mano a prosperity ball ti display. No di mo amo ti agbayad iti utang mau. Di kag progreso. Aywan ngagpaiso. Mabiit man lang takasaritak day ta Gloria. Naa, kita di ka manan makiapa iti kumarim. At dala kayat ko sa ludsuden kan kwa na nanang. Si kalangarudan ti saan ang nakabayad iti utang mo. Iti sumungad, Gloria, bakit? Nay, wanyag paisaw. Ay nawaw.
Ang mga no umay agbayad iti utang na. Naimbag lang ang nakalagip. No may agbayad, mayat No ngay saan? Ay, kita ang tilang na. Nay, Awan mo't yamok ang nagapaan may lakay. Mari Gloria, rumor ka dita. Na, Sudetan, rumor kan. Kasaritam. naimbag man nakalagip ka, Mari Carmen. Agpudno ka man kanyak, Mare. Siguro, adda ritual ngar aramidam anya. Iso asa anak mo ten nga agswerte. Anya? Malagip ko kat tinaibagam may papan iti prosperity bulme. Idi na minsan anapan ka balay. Ay nawaw, Mari Carmen. Basol ko ayan, agmalmalas ka, Mare. Anya nga iti amok, ang mga no addamat ritual nga aramidam tapno sa anak nga agswerte. Iso asaanan nga epektibo ti prosperity bul ko idi New Year. Ay nawaw, bakbakutan kan ngam kastapay lang ti panunot mo? Wan, dakkel ti utang mo kada kami, ngam saan kami adakos, Mare. Di ka man agpabaso lakas ta, Mari Carmen? Anya ti imay imbaga ni kumare. Binayadan na, ti utang na. Saan? Ay, nawaw. Masurunak. Ibaga nakit din nga da ritual nga aramidak, iso nga saan nga agsuswerte. Anya? Inuubing magam ti panunot da dya kumare. Ay na, talaga ang maibusan ti pasinsyak, iti dayta ang Mari Carmen lakay. Sapay, dakkel mo ti utang na kadata. No saan pa'y nga agbayad, talaga nga idarom ko. Saan asyak ti padpadasan na? No syak ti mapunuan ay ipanagnak ko kadakwada nga dati mabal. Carmen, sa dino ti papanam ngay. Mapanak makipurdiya, bakla. Os! Ay nawaw! Kaba alam ayamat ti agtrabaho iti talon? Ano saka? Ta sa anak mo't anaala iti trabaho nga inaplayak. No apay ngamin nag-resign ka iti sigud at trabaho. Ay, wan nga rod. No amok ko maakasto iti mapasamak. Sa anak latta ko man nag-resign. Ay, hanggang kasta talaga manang. Ano sampay lang Dumtang to ti panawin nga agswerte ka mat. Wan nga rod. Pudnon samot tinaibaga ni Mari Gloria kanyak idi. Anyang itimbagana? Uray manukano a prosperity ball ti i-display. No jak amo ti agbayad iti utang ko. Jak to kano umasenso. Kituan mat! Saan mat adakis ti umutang? Tinapatagkit amutay ti agbayad. Saan mat adakis? Namamati tayo iti kunada a prosperity ball. Angem, nayunan tayo latta iti aramid. Pasensya kan, Mari Gloria. 3,000 pay laang ti may advance ko iti utang ko. Manulaang ngamin titangdan ko. Sa maysa, adamot dagiti daduma ang nakautanga. Tinapatag ada advance payment mo, Mari Carmen. Ay na, agyaman aklaunay, Mare. Awan anyaman na, Mare. Ininutam abayadan dagiti utang mo. Iti kasta, maaddaan kamatan iti peace of mind. No awanon ti utang mo. Ang mga no isupay ti pagrugyan ti pagswerte am, Mare. Un nga rod, Mari Gloria. Ay na, mayat gayam tirik na numakabayad iti utang, Mare. Katuan mat nga may, Mare. Kasko nakitayan, maaddaan ka iti peace of mind no makabayad ka kadagiti utang mo.
Narigat mat ngamin no ada agrabyado a tao gapo Vilma, anak kaw. ay na, nasapa pa'y tatang. Inton alas 10, ta sigurado nga adu ti lumabas. Sa bagay. Ay, kumusta nga iti negosyo a binangon nyo iti asawam? Adami la tubo yaw. Makalawas laang sipod naglukat kami. Adalat tamot maururnong tatang. Nasayata no kasta anak kaw. Wana, no kastoy akanayon ti sales may, di makaurnong kami na dagos. Anyang iti iluto amin no, para itangal daw. Vilma, bakit? Ada pa'y mo nabati di kalman. Ayaw mo na niya. Isupay lang ti papudot mo lang daw. Sayang dayjay no saan ang mailako. Malugi ti karinder yata. Lugaw ngay. Isula ang tilutwam. Sigurado nga ado ti umay mangan. Wala, tado mo dagiti gagayem mo at iniksam. Sige, siya akong tagluto. Sika mo tantagin na wa. Wan, agawam ti agluto tanay. Anyat orasan. Umayak man gumatang, Vilma. Anya ti gatangam na nabasya. Adda ka di lugaw, balasang kaw. Ada pa'y mat nana. Agorderak man nga rod iti lugaw ken adobo a baboy. Anya pa'y nana. Day tapay laeng. Naimbag lang adda si daan ni Jillian inton makaaway. No kasta, i-take out mo nga rod nana. Wen, take out latan. Day, adto'y tibayad ko. Ay bilangan man basang ang mga no nagkamaliak. Sige nana, agtugaw kayo pa'y laang taisupot ko ti order yo. Napgad ti adobo, bakit? Ay na, bay amon lando. Mutoy kit din taisupot kun ti in-order ni Nana Basya. Kasano nga no di na magustuhan? Shh, tangiwat mo lakay. Mga no ada makangag. No di da kayat tiraman tila ko ta, di makaamuda matan. Tinapatag, ada mapaglakwan ta itang aldaw. Wan mo't kit niya. Anya pa ti order ni Nana ba siya? Tatulungan ka na mangisupot tapno mabibiit. Mangisagana ka nga rudan iti lugaw. Anya pa Day talaang, agawaam tagur uray ni Nana Basya.
Mangandan, Joseph Apaw. Jak kaya timangan lola. Ay, nawaw. Apay ngay. Awan mo tiraman tilugap a ginatang yo. Timot adobo, nagapgad. Anya, Agsidaak lang iti kape. napgad mo't ngay bagbagam apo. Ramanan nyo ang amin. Agna nga kayo tayo, subwang kayo. Hmm. Ay nawaw. Talagaan apgad apaw. Ay, kasla na bang lags? Amang ano yung papudot dalaang. Ay, sapay nagngin at ibinayadak. Kunak ano mayat ti serbisyo dagita nga agasawa. Adaywa na yung imas tila ako ni Auntie Isabel. Ay, nawaw. Anya, klase ti adobo kan lugaw ti ginatang niyo, Joseph, anak ko. Hindi mo't lula tiging matang nanang. Madimot ti raman na. Kinatang na kano iti ayandan ti Bilma. Anya, imposible mat akas to'y timakan nga ilaklako da Mari Vilma. Ay nananang, talagang iso tinangalaan ni Lula iti dayta. Kasla na bang las? Imbagak ka ni Lula nga isuplina. Tapno sana sayang ti kwarta nga imbayad na. Nga mabain ka no. Ay, saan anak ko? Nupod no akas to'y tilako da Mari Vilma, rumbang laang aso katanda. Sapay nakangin naman. Umayak man, Mari Vilma. Anya ti masapol mo, Mari Jillian. Umay ko la isubli to'y makan aginatang ninanang kada kayo. Ay nawaw, apay nga isublame? Naapgad mat ti adobo yung Mari. Kan kasla na bang lespay. Uray ti lugaw, awan matraman na. Anya? So katam ko maday ti Mari. Tapno saan asayang ti imbayad mi kada kayo. Ay na Mari Jillian, sana mabalinti kasta. Awan na, malugi kami mo't. Ni, anya nga ruti kayat mo ngay Mari. Kanin mi day to'y low quality ala ko yung. Kasanungay no agsakit kami. Ay pangasim, tadi kagiskandalo dito, Mari Jillian. Kit-kita ang nga ado ti customer me. Ay na, makapahay blood date na ang Mari Vilma. Ay nawaw, relax ka kadilaang, Jillian anak ko. Sapay nagni na ti binayadan nyo nanang. Overpriced lang arudan, low quality pay. Jakmat ngamin amaw, akas tagayam tila ko da anak ko. Gapot na saan nyo nga amo? Ginundawayan da kayo matan? Ay nawaw. Sana balay. Saanan ang maulay, Jillian anak ko. Inton maminsan, ano saklaangan ti mapan gumatang iti ayan ni Isabel. Nasaysaya at pay nanang. Uray adayo kat mayat ti serbisyo da. No kastagayam ti aramid da Vilma kan landaw. Amangan no awan taon ti customer da. Awan ti amok di tananang. Iti saan ngagbayag, awan ton ti gumatang kadakwada. Kunam ita kasaan pa'y nga amo ti tattao ti kalukwan da. Anya timbaimbaga ni Mari Jillian. Ipaspasukat na kit din ti ginatang damakan. Ay nawaw. Ay, naglalayangan ta kay. Kuna na siguro, mamaysaan data day Jillian. Naimbag lang, ay tanalayang to yung misis ka. Wana, tano i-refund ko ti kwartada, negosyo tamat ti malugay lakay. Ay, ituloy tanto ti agsarita madam tama. Mangrikap taki din tani. Rabiin. Kan may sa, awanan ti umay gumatang. Mapan kanto nga rod iti tersena madamdama. Mapan ka gumatang iti sidaan tayo. Anya nga, iti katangag. Bangus latan wadda. Gimatang kayo pa ilang iti bangus. Apay awan na ba ti ala ko yo ama si dayjay karinderya. Ay natatang no addaman, saan apara kada kayo dayjay? Ay nawaw. Sayang ano madadaang lanakaw. Saan? May lakon tumanan inton bigat tatang. Anya? Apay kas na direksyon nyo. Ay, amagan mo nung mabanglaos. Relax ka dila ang tatang. Ay, Agbuya kayo pa ikit TV. Ayaban kay to, inton nakaluto akon. ay, yak maawatan no apay ah. Ay naawanan ti ado asao tatang.
Ti karindir yata. Ngam awan mo tiyo may gumatang. Ay nawaw, addan to siguro madamdama ah. Kasano no awan. Di madadaalan, ti na iluto amakan. Agtakder ka man kit di ti sangwanan ti karinderyata. Agpapansin ka kadag iti tattao a lumablabas. Ipakaamom kadakwada nga adda ti lako ta. Oh, effective nga ta. Awan mo ti dakes na no padasam lakay. Anya nga iti amuta. Amangan no ado ti umay gumatang. Sikapay nga rin ti makamo dito eh. Mapanak iti sangwanan ti karinderya. Wen. Woohoo! Lugaw yun ita! Adobo! Pansit! Ado tila ko may! Umay kay gumatangin! Sigurado asulit ti bayad yaw! Na, nimot lando ti agpukpukaw nanang. Denggan nyo man no anya ti ipukpukaw na. Umay kay gumatangin kakal mo ba? Naimas din mo to may! Sigurado ang magusto niyo! Anya ka no? Naimas tila ko da? Ay, awan sabot taon ti gumatgatang iti karinderya da Jilya nanak ko. Pasinabawan dito. Wan nga rod nanang, siripin nyo man iti tawa. Ay, day, talaga nga awan ti tao amang mangan iti karinderya da anak ko. Saan da siguro anak kontento iti locality a serbisyo da kita nga agasawa. Kaasi damot, amangan numad at daol ti makan nga inluto da. Ay kat basol damot lang ananang, no apay ngamin aninayunan da iti kalukwan ti negosyo da. Nay, apa si mardang ka nga ilakay? Awan pa imat na ayabam agumatang. Ay, nagsakitan ti karabukob ko. Bakit? Ay nawaw. Agsinukat naman. Sika mo ti agtakder iti sangwanan ti karinderya. Siyak mo ti agtugaw. Na, kaapay nga yung asyak tibaon mo. Nasakit nga ro ti karabukob ko. Mala, aglisi ka nga raw di dalan ko. Paya kasta tila ngayaw, Vilma. Landaw. Nasiro kami tatang. Ay, nawaw. Nasiraw. Ay, kasanaw. Awan ti may gimatang iti karinderya itang aldaw. Ay, amangan mo po no, ti sayang guseng anangag ka. Maipapan iti karinderyayaw. Nay, anya day tanangagyaw tatang. Nabangles, naapgad, kain awan kano tiramraman ti lakuyaw. Anya? Sino ti nakadamagan nyo? Nangag ko may tapag
laang to'y negosyo arinugyam. Ay, wen ka bagis. Kaasi ti apo, mayat mat. Ado ti may aggatang dito'y mini grocery. Imbag man ta nalagip mo ti may pimasyar. Aywan ka bagis. Kuang amin, naibos nga amin ti masapsapol iji balay. Agkape ako ma, ngam naibos madgaya man ti kape kan asukar me. Umayak ko maagpalista, no dapan nakabalin na Ay, kauwan Mangala ka ditan ka bagis. Ay nagyaman akunay ka bagis. Nayunak matan iti asin, suka ken soy, mga laakpay iti tinapay, tay loaf bread. Ala, mangpidot ka ditan ka bagis. Wen ka bagis, nayunak matan ay iti palaman, ken bagas pay gayam. Naibos ti bagas mi kag. Awan isa ang miinton madamdama. Ken mga laak matlaangan iti dilata Imbag laang asidaan may. Ken sigarilyo pay. Dua ka ha. Ay, uwan sige ka bagis. Mangala ka laang dita. Nay, nangalaan nyo kadagita nanang. Nagadumot na groceries. Ada pa'y bagas. Ay kat siyempre Nangalaan nyo ko na. Inutang ko iti ayan ni Antim Asurayda. Umanay mat siguro dayto nga abasto tayo iti makalawas. Ay, talaga nga umanay, no yan anay tayo, nanang. Ay kat iyan anay tayo ngamin Si Kamat James, surwam mga ngamin ti agtipid. Agtip-tipidak mata talaga, nanang. Tirigrigat kung to pa amang binbinat itidyo a kwarta kung mapanak ang eskwela. Sana bali, tadandanin ang sweldo ni tatang mo. Nawadwad tumanan ti kwartata. Da kayo kiti agtipid. Unain nyo pa yung ngamin dagiti importante ang masapsapol. Nood da ngamin kwartayo. Di kayo makatal na dito balay akas lapusa. Ay nawao. Ay, manang sabi na, imbag ta nakita ka. Apay ka de bakla. Ay na, adda ngamin lending apagutang ako ma. Isu na lang takurang kami iti maysa. Amangan no kayat mo ti mainayon kada kami. Tapno i-release da matan ti utangan mi. Ha? Ay, manungay ti ipautang da. Ken kasanungay ti panang bayad no bilang mainayonak iti ibagbagam. 15K ti umuna nga ipautang da. Weekly ti panagbayad. Ne, dakkel matan aday ta 15K. Mabalinan ti mangrugi iti basit asari-sari store. Ay, true. Mayat kan tapno di ako nagbirok iti sa Bali. Ay kat mabalin sa ngagpaiso Imbaglaang apakakumikumak itinal daw no kwa. Ay, karon manang. Aglakaw kan tumatan iti gawad kan buwa. Di pak na pak. Mabili itati mumaan niya. Nang runakit asidag ka iti kalsada. Sigurado asaan ka amalugi. Ay wanan niya. Mayat day taan na panunot mo. Siyempre. Kaya go na tayo sa lending, manang sabi na. Nay, abay. Anya ter aramidan niyang kaljanong dita paraangan, sabi na. Agpapaarami dak iti pagpwesto Julius. Pagpwestuam nga. Aglako Ay nawaw. Anyat ilako nga. Agipatakderak iti basit asari-sari store. Aglako akmeten iti muma. Na, imbag man ta na panunot mo dahita, bakit? Siyempre umapalakit ngamin kinimanang Surayda. Naglawa ti grocery na. Nagado ti mapanaggatang. Dahita, timako na anapintas nga apal, bakit? Tuladem, saan kahit adadailem. Ay wan alakay. Ay, napunot itan ti panawan takwaris mga minan. Iso mabalin mo pa itaglako iti halo-halo. No, nagagat-kagat, mabalin mo pa itaglako iti barbecue, no iti malam. Ay wanan niya. Ay, hustot ako namlakay. Ay, nayunam to man nga rod to'y pagpuunak. Kasla kumurang ngamin kahit. Tangdanak pa'y ngamin ni Uncle Janaw. Ay, nawaw. O diba? Kung naktupay kat anapig sa timuma, manang sabi na. Wan nga rod bakla. Iso ti umun-una ang maibaws. Iso ang masapol ti mangala iti adu nga ista. Wala. Iso ngamin ti uso ita. Iso ti bisyo dagiti babaros.
Ure awang kanu balasangan basta damo ma. Naku namon. Mala, mutoy nga rodon ti bayad mo itaalawas manang. Aha, ayun. Ato'y 560 amin data. Bilangam, taang mga no nagkamali ak iti bilang. O sige, parta ka kabilangan. Ay, walang labis, walang kulang. Eksakto, perfecto. Ay na, nagsayat kat nga tano kaskan kami na nakautang. On time nagbayad. Ay nawaw. O sige, panawan kan manang. Inakpay singiran dagiti ka grupo ta. Iti kasta, maihulog kumatan. Iti nagutangan tayo iti lending. Aha. Ay, Iso ka di amin ang dagiti ginatang mo dito'y grocery, kabagis. wen kabagis. Aguray akon iti tricycle. Iti kasta, makaawid akon. Kat maidisplay matan dagito'y lakaw. Ay, wala. Kat, agyaman ta dito'y kaayan kong ain may gimatang kadagiti ilakong. Wen amanang, amok matimang talyaw iti utang anaimbag anakam kat. Kat, nasaya at ano kasta kabagis? Umayak tuman mat pumasyar iti sari-sari store mo? Ay, wen akabagis. Ang basit laang tilakok. Saan akasken ka anagado kun kompleto. Anyat amom ngay kabagis. Ang mga numapadakkel mong tumat. Gagat laang ti kasapulan. Kun di ka unay agpapautang iti dakkel. Ngamen, iso ti may sa apakalugyam. Lakay, mangalatan sa iti hulugan ang motor. Anan mo mati motor? Kat usarag ano kas di amapanak gumatang kadagiti lakaw. Ay kat tricycle nati alam. Ay, wanan niya. At ayaw na pimpintas ti tricycle ng motor. Nalawlawa ti tricycle apang ikargaan nagpurchase ka iti lakom. No motor, anya ka iti malaon na. Pang formal lang na kita, sana pang business. Sa bagay matkit di Kat mayat ka nga rod. Tamangalata iti tricycle. Ay, adakan ka No lakit di amom nga daom da sa paghuhulog mo iti binulan di mga lakalatan. Ay, nawaw. Amom mo itabasit lati masuswildog. Umanay lang nga para kadagiti masapsapol dito balay. Ti pa allowance ni James dito duma. At damat siguro maurnong apaglakwak. Sakbay ti due date no bilang laang. Iso ang mga laak nga rod. Lakay. Kabagis, ang mga numabalin ti umay manen agpalis na. Kat no di mo pa'y mat nabayadan ti imo na kan may kadwa nga inpalistam kabagis. At dapay utang mo akas kanya. Ay, sana bali kabagis. Ipampaminsan kunton abayadan, inton maalak ti sumaruno alending ko. Ano sampay laeng nga ilista dagiti alaeg. Naibos nga minan ti karga di istor ko kag. Anya, naibos ko nam. Wen kabagis. Kat napanan nga iti naglakwam no kunam anaibos dagiti tagilakom. Ay, kwa kabagis. Inhulog ko iti tricycle. Kanjay lending anagutanga. Ay nawaw. Ala ka din kabagis. Pautangan na kong. Di ka agdanag ko na manen. Umayak to mo ilaang agbayad. Sige. Ang maudin da ito kabagis. Agbayad kan tupay nga umuna. Tanay, at idugan ti listaam ditoy. Malugi akmet no kanayon nga utang. Awan kinabsatan no may papan iti negosyo. Isu nga agbayad kan tupay. Iti kasta, pautangan kan tumanan. Wen ka di kabagis. Don't worry. I know my limitations. Ay nawaw, agsasaruno mati umay agsinger dito istor mo, sabi na. Wen kat no utang mat amin tinagpuunak dito. Imbag man ta makaturturog ka pa ilang iti kasta kinadot utang baw. Oray kaskasanaw. Makabaybayad akmet latta kadagiti nakautanga. Ay. Kita ma, isardeng mo lang ang tiagistor no utang metla ang amin. Kasano nga inday tano di ka makabayad? Agsinumbangir matan ti umay agsinger alending. Kasano nga isardeng ko. Kat isumat ti pangalalaki iti pagbaybayad ko iti lending. Kan kasanon ti tricycle ahulhulugak. No isardeng ko ti panaglakaw.
Imbag na rod ko nga, no si katimang hulog. Ay, unay kan. Dahil tamanan ti bagbagakan ka, noan niya tinapanunot mo, isaon. Di mo pampanunutan dagiti mabalin nga ibunga ter aramidam. Na, awan mo't madingar aramida ka. Kan may saan mo't adakis ti umutang. Nasaya at mo't tinapanan tinutang ko. Jak mo't napan insugal, wano inbulakbol. Maus-usar mo't dito'y balay ti daduma. Maigatang iti masida, bagas, kape, kan asukar. Mairan-ranod ka kadagiti pagbanbanugak dito isto. Ay, nawawa. Iso adi ka man sumana udita. Kabailak abayadan dagiti inutang ko. Kasanod ay ito yun. Due date ita ti tricycle. Kurang mat tinaurnong apaghulog ko. Ay, itapay gayam ti panagbayad ko iti may sampay alinding ko. Ay na, kasanupay da ito yun. Pangalahak ngayon iti pagbayad ko. Ay, tinasayaan. Mangrikaw pa. Iti kasta, kunaendang awanak. Wun, isulaang karamido. Dawag mo na lang. Itatay nga agreement ko sa cellphone mo nito. Nagantimis mo, text mo. Bayam dita, sung batak to, inton madamdama. At dapay ara-aramido. Ay, nawaw. Dagitin sa amin nakautangan dagito na lang. Bayam dita ko naman. Itulog na karugan iti pagkadalan tamala daw akaw. Awan gas ti tricycle. Mangkita kan iti sa bali at tricycle, ta iso ti pagluganam. Muto nga rin ti kwarta akong tindakon. Atoy, Dahito lang. Kahit anyangay nga rod, ano sam ata isulaang matiadda. No kunak mat ngamin nga agtipid ka. Kano nang ibatin sa nitatang ti allowance ko? Wan, ngamday talang tinabate. Malamapan kan. Ayun gayam. Ang mga numasabat mo ni bakla, kat damagan na. Ibagam taada na panakwan. Uray asino pa'y ngagdamag. Ibagam nga awanak dito balay, nawatam. Ay, nawaw. Tapag balinandak pa'y alas tog, gapo iti utang niyo. Ay basta, tung palom timbagak. Ala, ingkan, tagdi ka kit maladaw iti pagadalan. Na. Apay nga wan kuryente. Napugsatan tayo, tatang! Anya. Ay, James, kasano ang napugsatan tayo? Kat nang tidak iti pagbayad kadag iti bills tayo. Damagin niyo ko ni nanang! Ay. Ay, nagaramid jay inam iti jak magustuhan. Sabi na! Oh, Apay adi ka nagbayad iti kuryente. Kano nang tidak iti pagbayad mo? Apay nga, ingawan silaw tayo. ay, kuhala kay. Anya, kwa. Ay, apa? Dahil tanti bagbagakan ka. Apay, nangipanam nga iti intid ko pagbayad mo. Kuhala kay, imbayad ko pa ila ang itilinding ko. Kunak ngamin no makasambot di inutang ko ijay kuop. Ngam inton bigat da pa'y mat ka no nga agi-release. Ay, nawawa. Imutang ka man hindi ko. Ay, sus. Puya. Apay, di mo among agpurporsyento dagiti mautang ijay. Amok ngam awan matan sa bali a pangalaak. Masapol ko ti kwarta pagbayad ko kadagiti lending ko. Kentang hulog ko iti tricycle. Saan abali tabasit laang ti porsyento da ijay. Ay, unay kan sabi na. Apay, ipanam nga kadagiti paglaklakwam di tayo store mo. Noon niya ti mapaglakwam, iso ko mati pagbayad mo kadagita lending. Nibayad ko, awan matan ipurchase ko kadagiti lakok. Iso masapol nga umutangak nga umutang. Ay, awan lat amok ditan. Isardeng mo lang ang ti ag-store kunak manin. Agsisinong bangir ti utang mo. Ay, agrod tripak pa'y laang. Diyak pa'y mabalin ti agawid ije balay. Adda ka no dagiti agsingsingir ita ijay ka. Naguray kayo ano, adda mauray yo. Ay, pangalaak na ingatan nga agpayso iti pagbayad ko kadakwada. Maluglugi mo tantistor ko. Diyay malagawad kan buhat tinapigsa. Ngam di mat makaan-anay a paghulog ko kadagiti lending. Kan paghulog ko dito'y tricycle. Diyay pa'y utang ko kinima ng surayda. Diyak pa'y nabaybayadan. Ay, anyan abiyag.
Kabumbuntog mo ti sarsarun mo ka di. Ay, overtake ak man. Ha? Ada masabat ko ang motor. Ay na, jak makabit ti manipay lang.